Ditokololo tse tsa re di batla gore lekoko le tsepame mo dintlhakaelo tsa lona jaaka fa lenane la dipotsolotso tsa bontlhopheng ba bomeiara le le gaufi le go simolola. Ka nako ya matsholo go ngwa ka batlhophi ANC e rile diperesente di le 25 tsa bontlhopheng ba yona ba ditlhopho tsa dipusoselegae ke bašwa. Jaanong bangwe mo lekokong ba batla gore go lebelelwe bašwa thata. The ANC league has been at the center of leading this campaign against the issue of the illegitimate list process that was ensued. But we have also came in to demand a 25% representation in which the guidelines of the ANC speak about. Manane a maina a bontlhopheng le ona a na le kwa setlhoeng. Ditokololo di lopa tsereganyo go tswa go ANC ka gangwe. Currently, there is no ANC at all. It's just the cabal that have been led by the previous councillors, which one of them is Mr. Khanye. Also, he doesn't even respect the community as large, especially at Ward 6. Khabagare jaaka fa lekoko le santse le lebane le dikgwetlho tsa manane a bontlhopheng ba lona go tlhagelela kgang e nngwe. Badiri ba ANC ba tlhotse ba kokwane kwa ntleng ya naga dikantoro kgolo tsa lekoko gompieno ba ngongorega ka gareng ga tse dingwe go amogela dituelo tsa bona thari.